Poštovani gledalci, došli smo i do naše teme jutra. Jutro na neki način otvaramo temu zaštite djece u Crnoj Gori. Da li registri pedofila i seksualnih prestupnika u Crnoj Gori funkcionišu? Koliko je efikasan nadzor nad počiniocima i da li naše institucije zaista su posvećene bezbjednosti naših najmlađih? Govorimo sa našim gostima u studiju. Ovog jutra to su Kristina Mihilović ispred Udruženja roditelji. Dobro jutro i dobrodošli u studiju. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Sa nama je gospođa Ida Perović ispred nevladine organizacije Prima. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. I gospodin Damir Lekić, advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav za sve sagovornike i za vaše gledalce. Dobro jutro od mene i hvala što ste došli. Prije nego što počnemo, samo bih podsjetio gledalce da ako im je tema interesantna i imaju pitanje za nekoga od naših sagovornika u studiju, mogu ga postaviti na broj telefona 068 83 83 53. Evo, gospođa Mihilović, ja bih počeo sa vama. Za početak, znamo da Crna Gora ima taj registar pedofila. Možemo reći da imamo 114 registrovanih pedofila od prethodne godine. Međutim, koliko je bitno da se ovaj registar redovno ažurira i koliko se to zapravo radi u Crnoj Gori? Pa evo sad je tačno godina praktično od kako je uspostavljen registar na kojem smo insistirali godinama unazad i koji smo dugo čekali čak i nakon izmijenjenih odredbi Krivičnog zakonika, ali od prošle godine smo ga dobili. I eto, rekli ste da je podatak takav da imamo 114 osuđenih za ovu vrstu dijela. Što se tiče konkretno ažuriranja, sigurna sam da se podaci redovno ažuriraju. Ono što je negdje ključno i važno kada govorimo o registru, da se podsjetimo na obavezu svih onih koji obavljaju djelatnost, a podrazumijeva rad sa djecom, da su u obavezi da provjere svoje zaposlene da li se nalaze u tom registru, jer je zabranjeno da oni dolaze u bilo kakav kontakt sa djecom. I konkretno ono što najčešće izaziva i najviše pažnje javnosti, a kada je u pitanju registar, je da li registar treba da bude javan s obzirom na sveukupnu situaciju i koliko uopšte i mnoge odredbe Krivičnog zakonika koje jesu naprijeđene štite našu djecu od ovih najtežih mogućih dijela koja mogu da im se dese. On je inicijalno i traženo bilo da bude javan, međutim iz institucija sistemu je objašnjeno da s obzirom na okolnosti, da to da je Crna Gora mala, da smo na putu ka EU, da to nije praksa zemalja Evropske unije, da se odustalo od te ideje i da je on zatvoren dakle za javnost, a otvoren za sve one, kako je rekao, koji podrazumijevaju i koji rade sa djecom i koji su u obavezi da provjeravaju da li se njihovi zaposleni nalaze u registru. Mnogo važnija stavka za konkretno nas je to da se počnu primjenjivati odredbe koje su također, kada je uvedeni registar, definisale da se radi nadzor počinilaca nakon što budu izašli iz zatvora, što i dalje, kako smo shvatili evo i ovih dana, neće biti uređeno na način kako je to definisano Krivičnim zakonikom. Postoji nekoliko nejasnoća između, opet kako smo shvatili na osnovu zvaničnih saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, ko radi taj nadzor, na koji način radi nadzor i očekujemo i obratili smo im se juče da objasne javnosti kako će to funkcionisati, ko će biti nadležan, jer očigledno da za sada nema konkretnih informacija. Gospodine Lekiću, evo kako vi ocjenjujete pravni okvir za vođenje ovog registra počinilaca krivičnih dijela protiv, da kažemo, polne slobode učinjene na štetu maloljetnika? Pa moram se saglasiti da su krivična djela izvršena u odnosu na djecu i na maloljetna lica jedna od najtežih krivičnih djela koje su propisane našim krivičnim zakonodavstvom. I u odnosu na njih zaista se mora pristupiti sa određenom većom dozom opreza i moraju se preuzimati određene mjere i radnje, barem za stepenicu više u odnosu na druge počinioce krivičnih djela. Što se tiče ovoga registra, odnosno baze podataka o kojoj ste malo prije govorili, on ima i svojih prednosti, a ima i nedostataka. Prednost je u tome da eventualno ako se učini da ona bude javnim, da vi znate ko on živi u komšiluku, s kim razminjujete svakodnevnu priču, ko s vama dijeli eventualno dvorište, kod koga vam djeca idu u školu, ko su ti ljudi, eventualno ako su evidentirani kao takva lica u takvom jednom registru, vi jednostavno imate upozorenje, odnosno alert, da jednostavno u odnosu na njih morate malo drugačije da postupate. S druge strane, opet, ta lica, ajde da se prvo izrazim na taj način, ovdje pretpostavka nevinosti ne bih se pozivao na nju jer su ta lice pravosnažno presuđene, ali se mogu pozvati na sljedeću stvar. Ako su ta lica zaista jedan put počinili krivično djelo, to ne znači da će oni ponovo da počine takvo ili isto krivično djelo i pitanje pod kakvim okolnostima i kakva su ti procesi suđenja koja su prethodile dovela do toga da oni budu oglašeni krivim osuđeni, da na kraju krajeva izdrže kaznu i da se nađu u takvom registru. Ali svakako to je jedan
što kaže evropski model, znate i sami Amerikanci o tome vode računa, isto Zapadna Evropa isto vodi računa o tome. Opet se radi o zaista teškim krivičnim djelima i to je ono što sam ja na samom početku rekao, dobro je da znate ko vam živi u komšiluku, s kim svakodnevno razmjenjujete komunikaciju i to pogotovo jer se radi o vašoj djeci koja kada ih pustite sami na ulicu, oni su nejaki bez odraslih ljudi koji bi im pružili bilo kakvu zaštitu. Mogu samo da se nadovežem. Naravno. Podsjetila bih sada na jednu situaciju zašto je dobro da bi bio javan kada sam rekla s obzirom na okolnosti koje postoje u Crnoj Gori. Dešava se da je osoba osuđena za ova djela, odnosno za obljubu djeteta i da nakon toga za nešto slično urađeno bude prekršajno gonjena, odnosno da uopšte više krivično ne odgovara i da se apsolutno slobodno kreće i da dolazi u kontakt sa djecom na mjestima gdje im je zabranjeno da budu, a to su školska dvorišta, igrališta i tome slično, a roditelji ne znaju ili oni koji su roditelji te djece, staratelji te djece ne znaju da je ta osoba uradila tako nešto. Dakle, mi u Crnoj Gori, nažalost, imamo neke specifične okolnosti gdje ne primjenjujemo adekvatno sve ono što je definisano i onda ti dodatni stepeni zaštite zbog toga je insistirano na tome bi trebalo da postoje. Ali kažem, eto, objašnjenja su bila ta koja su bila i zašto se od toga odustalo. Ja ću samo kratko podsjetiti da smo mi tokom perioda COVID-a imali bazu podataka gdje su se ljudi upisivali koji su bili u izolaciji. Što se s tim desilo? Kasnije se išlo tužbama za naknadu štete i utvrđeno je da su ta lica a opet ovo su neke, da kažemo, ovo su ipak teži. Nema veze jedno sa drugim. To su teži slučajevi. Onda zašto ne bi imali zbog toga? Samo za to sam ja počeo svoju tezu, odnosno priču jutros izlaganja na ovaj način. Zaista se radi o jednim počinjenicama najtežih krivičnih djela. Znate, kad imate zaštitni subjekt, odnosno objekt radnje dijete, koje je jednostavno, znate i sami da ono jednostavno i ne odgovara ni krivično, ne može ni da učestvuje u pravnim poslovima, već uz dijete neophodno da postoji zakonski zastupnik. Kada se u odnosu na takva lica vrše takva krivična djela te prirode, to je zaista teško. Ne daj Bože, dešavaju se razne situacije i to je upravo je zakonodavac i upravo je praksa iz zemalja dosta razvijenih od nas ustanovilo taj princip da se zna ko je počinio takva krivična djela, da eventualno ljudi, djecu koja nemaju mogućnost da se brane, koja jednostavno su sami, koja ne bi trebali da imaju kontakt s takvim ljudima jer ih je lako ih je zloupotrijebiti, s njima izmanipulisati, na njihovu štetu izvršiti takvo krivično djelo bez njihove krivice, učinio je takav jedan registar javnim da bi ljudi znali da ne dolaze u takve situacije i da djecu ne puštaju kod ljudi, da se tako izrazim, kolokvijalno, kod dželata. Da, to sam i htjela da kažem. Ako smo mogli da imamo registar za ljude koji su izolovani od COVID-a, zašto ne bismo imali za teže slučajeve? I ovo ću vam reći, samo izvinjavam se što vas prekidam. Dešavalo se u praksi, ja sam čak postupao u nekim predmetima gdje dijete konstantno odlazi kod takve osobe i smatra ga na jedan način i dobronamjernim, a on na njegovu štetu vrši takve radnje. I zbog toga je važno da znamo to, pa se desi da on izvrši krivično djelo u produženom trajanju, jer recimo djevojčica koja jednostavno nema svijest o tome zbog uzrasti dobar psihofizičkog razvoja, odlazi kod toga lica i oni se druže i eventualno svaki dan mu kupuje novine ili ne znam nija šta, a on to zloupotreblja. Evo, gospođo Parović, pomenuli smo više nekih stvari, otvorili smo više tema u okviru ove teme. Imamo znači taj registar koji koliko ima prednosti, toliko možemo reći da ima i nedostataka. Kako je vaše iskustvo? Evo, 114 pedofila, da li možemo reći da je to realna slika stanja u društvu? Nije realna slika. Radi se, uopšte kad govorimo o zločinima, tako ću reći, iz oblasti povrede polnih sloboda, odnosno kad govorimo o seksualnom nasilju, seksualnom uznemiravanju, mi govorimo o, pretpostavljam ili znam, o vrsti djela koja se najrjeđe prijavljuju. Prema tome, ovo što imamo u registru je bukvalno samo vrh ledenog brijega. Svuda među nama su ljudi koji prijete, pa i u produženom trajanju predstavljaju prijetnju potencijalnu ili aktuelnu za maloljetnike, ali i za punoljetne osobe. Kao što znate, nisu samo djeca na meti, ali bi trebalo da smo na njih najosjetljiviji. To je ono što mene brine. Ja ne vidim da smo najosjetljiviji. Ja sam protiv toga da registar bude javan. Zbog? Mnogo je razloga, navešću neke koje smatram najvažnijim. Prvo, mislim da bi se time zapravo ugrozila prava i dobra zaštita djeteta. Onda kad vi znate ko je pedofil, ko je na spisku, kad je to javno, vi vrlo brzo znate ko je bila žrtva.
pa se ona dodatno stavlja na razne stubove srama, upire se prstom, a toj djeci nije potrebna nikakva retraumatizacija. Druga stvar, javan registar pedofila može da nam da jedno lažno osjećanje sigurnosti. Da kažemo, ok, ja znam ko je tih 103 osobe i onda sam siguran, a u stvari svuda oko nas i gdje god su djeca, vi imate ljude sa ovakvim sklonostima. Postoji jedna razlika između onoga što ova država jest i što treba da bude. Ovo treba da bude država gdje postoji vladavina prava i gdje vladaju institucije. Kada bi ovaj registar bio javan, mislim da naš mentalitet bi bio vrlo sklon, da kažem, da preuzme stvar u svoje ruke. I što bismo onda dobili? Ja ovim ne štitim pedofile niti počinioce seksualnog nasilja, nego ko će da štiti djecu čiji će roditelji biti u zatvoru jer su napali pedofila sa spiska. Ko će da ih štiti? Jer to je realnost. Mi ćemo preuzeti, da kažem, pravdu u svoje ruke, dobit ćemo jednu potpunu anarhiju i naša će djeca zaista u krajnjem ostati nezaštićena. Dakle, ja mislim da je civilizacijski iskorak da ovdje posao vrše institucije, a da je zadatak civilnog sektora prevashodan da stalno vrši monitoring kako te institucije to rade. Još bih dodala jednu stvar koja je jako bitna. Dakle, postoji razlika između onoga što je klinička, psihijatrijska odrednica pedofilije, a što je ona pravna. Dakle, ako vi testirate jednu osobu testovima psihijatrijskim, psihološkim, možda ćete naći, a možda ne da je dijagnoza pedofilija. Naći ćete ukoliko postoji jedna trajna, dakle, urođeni afinitet seksualne prirode prema djeci i to do određenog uzrasta. Obično je to predpubertetski uzrast. Recimo negdje do 12-13 godina. Ovo varira zavisno od toga kako se dijete razvija. Jel tako? Ne možemo klinički, psihijatrijski nazvati pedofilom osobu koja je seksualno ugrožavala na bilo koji način dijete koje je starije. Ono i dalje jeste maloljetnik ili maloljetnica, ali neće dobiti dijagnozu pedofilije jer ove osobe mogu da imaju potpuno redovne, regularne, zadovoljavajuće intimne kontakte sa odraslim ljudima. Što to znači? To znači da nam mogu poći ispod radara ljudi koji jesu opasnost, koji imaju namjere, ali koji zapravo psihijatrijski ne zadovoljavaju uslove. Pravno je to drugačije. Na ove prestupnike će se gledati u okviru ovog kršenja zakona dok god je dijete maloljetno, ali opet kažem, mogu nam se desiti neki propusti koji nas puno koštaju. Mi imamo mnogo slučajeva gdje se nije slučaj prijavio čim se desilo saznanje, odnosno desilo se saznanje, a možda je mnogo mjeseci ili godina ono već trajalo. Za mene ono što mora biti bitna dopuna ovog registra jeste jedna opšta akcija edukacije cjelokupne javnosti, da budu na oprezu, da prepoznaju crvene zastavice i signale kod djeteta i u svojoj sredini. To ne znači upirati prstom u ljude koji možda ništa nemaju, da kažem, na duši ovog tipa, ali naš je zadatak da tu djecu zaštitimo. Preventivno. Da, gospođa Mihajlović, gospođa Perović je pomenula da je ovo samo vrh ledenog brijega, da ovih 114 prestupnika predstavlja realnu sliku stanja u crnogorskom, da kažem, i društvu, našem društvu. Koliko vam roditelji prijavljuju sumnje na ovakve, taj neadekvatan pristup djeci od strane odraslih? Pa, nažalost, često vidite u javnosti da se vrlo često mnogo više o tome govori kada govorimo o podacima i uprave policije i tužilaštva i toga je sve više. Sigurna sam da i okolnosti u kojima živimo doprinose tome i sve ono što nam je donijela i bilo je naravno i prije toga, ne želim da opravdam da ga je bilo manje, možda se opet malo više prijavljuje, ali ne previše jer i dalje to su izuzetno niske brojke, ali u svakom slučaju online svijet i taj pristup djeci je donio i neke dodatne probleme. Kada govorimo konkretno o problemima roditelja i kada govorimo o tome koliko registar im je pomogao za sada u cijeloj priči, nije se to nešto značajno promijenilo. Ono što je mnogo važnije je da se mnoge druge stavke uz registar počnu primjenjivati i kada govorimo o kaznama, one budu mnogo više ka zakonskim maksimumima nego ka zakonskim minimumima.
jer se pokazalo da konkretno evo, kod osnovnih sudova, sada smo nedavno radili analizu sa Vrhovnim sudom, te kazne i dalje idu mnogo bliže su u stvari zakonskim minimumima nego zakonskim maksimumima i da se mnogo više vodi računa o pravima djece u ovim slučajevima, odnosno o tome da zaštitimo djecu, a ne one koji su počinioci, da nam nekako budu na prvom mjestu, da ne budu oni osuđeni za nešto što nisu uradili. Ako dijete prijavi ovako nešto i ako mu se dešavalo ovako nešto, posebno od osoba koje su mu bliske, najčešće to jesu osobe koje su bliske, da li je neko iz porodice, da li je neko u komšiluku, da li je neko od poznanika i prijatelja porodice, zaista je neophodno da se maksimalno svi potrudimo da ga u nastavku tog traumatičnog perioda zaštitimo, da mu pomognemo, što nažalost u ovoj državi trenutno ne postoji i što se ne dobija kao povratna poruka, jer u tim procesima zaista ima puno nekih rupa i problema koje šalju poruku da djeca nisu dovoljno zaštićena. Ono što je dodatno problem, moram da kažem manje nego u prethodnom periodu, da smo mi primijetili, ali jeste problematično i dalje, da se čak i vode postupci na način da počinioci uopšte ne budu osuđeni po krivičnom zakoniku, nego po zakonu o prekršajima, odnosno da se oni, u stvari njihova djela tretiraju kao remećenje javnog reda i mira, zašto se dobijaju izuzetno male kazne, 2 mjeseca zatvora ili 1000 eura novčane kazne i onda dolazimo u paradoksalne situacije da džabe smo mi mijenjali krivični zakonik, džabe očekujemo znači, da te kazne budu veće kada uopšte se po tom krivičnom zakoniku ne postupa, već se primjenjuju neki drugi zakoni, što naravno da nije dobro i što šalje dodatno problematičnu poruku prevashodno roditeljima koji u takvim situacijama, jer ste me pitali da li nam se javljaju, zaista se osjećaju potpuno nemoćno, ne znaju kako da zaštite svoje dijete i ne znaju šta da urade i upravo razmišljaju o ovome što je Ida pomenula, da sami preuzmu stvar u svoje ruke, jer apsolutno nemaju više način kako da zadovolje pravdu i da u stvari od institucija sistema dobiju tu vrstu zaštite za svoje dijete, da mogu da kažu da eto, barem kada se sve već desilo, taj neko je adekvatno odgovarao. O psihološkoj, socijalnoj podršci neću da govorim, ona praktično ne postoji i to je jedan izuzetno veliki problem na kojem treba svi zajedno da radimo, prevashodno naravno Ministarstvo zdravlja i institucije sistema koje treba da obezbijede djeci tu vrstu podrške, da bude besplatna i da njima i njihovim porodicama i da bude apsolutno u svakoj od opština. Gospodine Lekić, ja bih volio da se vi nadovežete na ovaj dio priče o kaznenoj politici, da malo bliže pojasnimo kakva je kaznena politika za ovakav slučaj. Da, i o tim dopunama krivičnog zakona. I koliko je opasno kada je kaznena politika niska da se dođe do ovih slučajeva uzimanja u svoje ruke. Evo ja ću početi od samog početka kada se eventualno nađe neka sumnja da je neko lice izvršilo neko krivično djelo. Evo i moja sagovornica je govorila o tome da određeni dijelovi takvih radnji se sprovode kao prekršaj, dok se određeni sprovode kao krivično djelo. Prije svega znate i sami da u istragom izviđajem rukovodi državni tužilac. I kada se nešto desi u realnom vremenu, taj se događaj prijavi od strane roditelja, policiji i državni tužilac cijeni da li su u radnjama počinjeni stekli elementi bića krivičnog djela ili prekršaja. I on zaista mora to dobro da izanalizira, da prikupi sva moguće obavještenje i sve moguće dokaze i ako zaista nešto nije krivično djelo, onda je prekršaj i onda ne možemo jednostavno zahtijevati i tražiti od nekoga ko postupa u takvoj situaciji, u ovom slučaju državnog tužioca, da nešto kvalifikuje na način na koji to nije dozvoljeno. Tako desi se da određene radnje nemaju baš taj kvalitet i nemaju baš tu radnju izvršenje koja prevazilazi ono biće koje je potrebno da bude element bića krivičnog djela, već bude prekršaj i znate i sami da u tom dijelu se i koristi zakon o prekršajima i podvodi se pod određenu blanketnu normu koji je zakon je prekršen u ovom slučaju, kao što je moja sagovornica rekla, na primjer zakon o javnom redu i miru. I u tom slučaju zaista su najstrožije kazne do 60 dana, odnosno novčane kazne 200-300 hiljada, ne znam, nije ni važno. Međutim, kada se eventualno nađe da u radnjama počinioca postoje elementi bića krivičnog djela prekršaje, onda je situacija dosta složenija i dosta drugačija. Onda čak može se desiti da postupa i viši tužilac ili osnovni i u zadnje vrijeme kaznena politika u odnosu na žrtve, odnosno oštećena maloljetna lica, odnosno djeta, toliko pojačana da su, recimo, mogu slobodno da kažem, bez ni malo zadrške za određene oblike kvalifikovane propisane kazne zatvora kao za ubistvo. Pa imate, recimo, za određenu radnju izvršenje, recimo, od 5 do 15, od 3 do 15, to vam je bukvalno ravni ubistva. Da li se primjenjuje propisana zakon? Sad ću ja doći do toga, nisam ja to, nego vam pravi mali uvod. I onda imate jednu takvu situaciju gdje sam zakon normira da se to lice kažnjava u okviru toga opšteg minimuma, odnosno opšteg maksimuma izrečene kazne. I u tom dijelu znate i sami, može se desiti da se radi o licu koji je povratnik,
Znamo je znači sami kazna dosta stroža. Može se desiti da se radi o licu koje je prvi put ispred sudom, onda može se desiti da se radi o određenim okolnostima i sud cini sve olakšavajući, otežavajući okolnosti i odmjerava kaznu. Evo ja ću biti iskren, negdje možda prošle godine ili preprošle, mislim prošle godine, moj počinilac, jedan koga sam ja branio, dobio 15 godina kaznu zatvora. I ja sam tada bio malo zatečen, jer sam, evo, primjera radi, nekoliko dana prije toga branio lice za ubistvo koja su dobila od 12 do 13 godina. A za ovo djelo, ja u svo dužno poštovanje, ja ovdje zaista sam na strani oštećenih i zaista sam na strani žrtava jer su to djeca. Ali ovdje ima... Možete nam reći, izvinite, koje je to bilo djelo protiv te maloljetnice u tom Sad ću trenu? vam ja ispričati sve. Znam odlično o čemu pričate. Ali javnost da zna da zašto je ta osoba osuđena. Nemam ja za produženo krivično djelo silovanja. Odlično, dobro. I tada se daje kazna zatvora od 15 godina, nego sam htio da vam napravimo u distinkciju, nego me sagovornica me prekinula. Izvinjavam. Šta je tu zapravo teže? Šta pravnici imaju tu dilemu? I svi moraju da imaju tu dilemu. Da li je teže da nekog lišite života ili da u odnosu na nekog preduzmete neko radnju da je to lice i dalje živo? Ovo lice zaista ostaje s posljedicama, nesporno da ostaje s posljedicama, koje će nositi za cijeli život. Ali ovo drugo lice ispod zemlje, 5 metara. Ja sam se rukovodio tim, pisao sam žalbu i ta kazna je preinačena u pola. Nakon toga moguće, ja sam stvarno moguće ti da su organizovali neki protesti ispred suda. Ja sam tada bio negdje nezadovoljan kao branilac i ovom kaznom izrečenom po mojoj žalbi, ali sam smatrao da 15-godišnja kazna ne zaslužuje to u tom dijelu, nego dosta manje, ali tada sud, evo, kad već kažete da je kaznena politika blaga, izrekao 15 godina kaznu zatvora, a u drugim slučajevima, sada vjerujte mi, mislim ne od tada, u posljednje vrijeme kaznena politika je više struko pooštrenija. Da li bi trebalo, nekako mi je logično da su u ovakvim slučajevima pooštri ta kaznena politika? Evo, ja imam ljudsku i moralnu dilemu. Da li je, sad baš bi volio da mi sagovornica i ovo odgovori. Šta je teže? Ako je za krivično djelo ubistvo, kazna zatvora do 15 godina, za krivično djelo silovanje isto do 15 godina. Šta je teže da čovjeka više, da djeteta, evo, odnosno evo da čovjeka više nema ili da ima neku posljedicu? A kad imamo dugoročne kazne od 40 godina? Pa u drugoj situaciji. U drugoj situaciji, da to nije možda ubistvo isto? Ima veze s ubistvima, znači nije 15 godina maksimum. Samo jedan sekund, ako mogu da dopunim. Samo da dopunim jednu važnu stavu. Nisam ja rekao da je 15 godina najveća kazna. Imate kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 40 godina. Tako je. To nije sporno. Imate i za ova dijela. Ali namjerno sam rekao ovo. Ovdje je ubistvo u pitanju. Znači, za obično ubistvo, znači čovjeka nema ili žene, 15 godina. Za ovo isto 15 godina. Tu treba napraviti distinkciju, a postoje kvalifikovani oblici teškog ubistva gdje se može izreći 40. Ali ovo je ipak ubistvo. Znači čovjeka više nema. Što je teže? I neko je djevojčicu silovao u produženom trajanju više puta. Osoba koja je bila bliska toj djevojčici u tom trenutku i koja je, da ne ulazimo sad previše u detalje, ali javnost je upoznata sa tim. Ta djevojčica je trpjela tu vrstu nasilja od oca svoje drugarice i to je trajalo i trajalo i vama je 15 godina malo. Ja mislim da je to, iskreno da vam kažem, ta odluka tada skandalozna koja je tako i ocijenjena, čak i kada govorimo o Vrhovnom sudu, apelacioni sud tada apsolutno, znači, skandalozno preinačio i umanjio. I eto, to je jedan od primjera kako u stvari štitimo mi djecu i zašto o nekim stvarima govorimo da bi trebalo dodatno da budu pooštreni. 7 ili 8 godina. Mislite da je to malo? Za to dijelo, da. Mislite da je to malo? 7 ili 8 godina. To lice je sa 15 spušteno na 7 i ja sam tada rekao i ovo je malo. I ovo je puno. Znači to lice nije dobilo mjesec dana, nije dobilo 2 mjeseca, nije dobilo 3 godine, dobilo je 7 godina. Što je po mom mišljenju isto visoka kazna. Gospođa Perović, da se ne dovežete na ovu priču. Evo kad smo već kod i drugih seksualnih prestupnika, osim za pedofile, da li smatrate da treba da postoji registri za njih? Neki sveobuhvatni registar. Da, obavezno. I dodaću sa početka priče, nama je fokus na djeci izuzetno važna tema, jer su realno najranjiviji. Najlakše je manipulisati njima, dovesti ih u situaciju koja je za njih veliki rizik. Neka od tih silovanja se završavaju smrću, jer su povrede toga intenziteta. A da ne govorimo o onoj emotivnoj smrti.
Prima, organizacija koju vodim, ima savjetovalište u kojima intenzivno radimo sa žrtvama oba pola i to da naglasim da žrtve nisu samo djevojčice, ali jesu dominantno na 5 djece koja su žrtva seksualnog nasilja bilo kog oblika. 4 su djevojčice, 1 je dječak. Dakle, mi u savjetovalištu intenzivno radimo sa žrtvama seksualnog nasilja i zlostavljanja. Oni svi, ali bukvalno do jedne i do jednog razmišljaju ozbiljno o samoubistvu. Samopovređuju se da bi tim fizičkim bolom prevazišli emotivni i psihički. Druga stvar, po pravilu, ne po pravilu, ali iskustvo sa istraživanjem pokazuje da u ogromnom procentu počinioci seksualnih delikata su povratnici. Mi to moramo da imamo u umu i da anticipiramo šta može da se desi. Treća stvar, opet se vraćam na onu definiciju pedofilije. Pedofilija je krajna, urođena seksualna naklonost prema djeci. Vi to ne možete izliječiti ili promijeniti, ali možete adekvatnijom resocijalizacijom učiniti da osoba nauči da kontroliše ove svoje impulse. A šta ćemo i sa onima koji nisu pedofili zbog seksualne sklonosti, nego zloupotrijebe moć, zloupotrijebe situaciju u kojoj su nasamo sa djetetom, zloupotrijebe situaciju da je to dijete koje maltene svakodnevno viđaju, koje dijete ima maksimalno povjerenje. Pa sve su to smrti koje čak ne moram ni da stavim pod znake navoda. Tako je, znate, ajde da pođemo od sebe, možda ovo nije argument toliko jak, ali ajde da pođemo od sebe šta bismo mi birali da učinimo ili šta pa možda je časnije i ubiti čovjeka nego silovati dijete ili izvršiti nad njim bludne radnje. Mi smo uradili jedan monitoring rada osnovnih sudova i tužilaštava u Crnoj Gori za 2024. godinu. U novembru je on završen. Ja ću vam pročitati jer ima tu dijela koja možda za ovu priliku nisu toliko interesantna kao što su brak sa maloljetnikom i maloljetnicom. Imamo i toga, da, ali na primjer imamo nedozvoljene polne radnje, osnovni sud u Baru 20 dana zatvora. I tužilaštvo je tu se žalilo na preblagost kazne. Imamo, na primjer, iskorišćavanje 24. Imamo iskorišćavanje djece za pornografiju. Osnovni sud u Kotoru, ovdje je recimo dato 5 godina i smatra se da je to u okviru i evropskih standarda. Dječja pornografija opet 1 godina zatvora, ocijenjeno kao preblaga kazna. Pa onda recimo eto, da vam dalje ne čitam. Još mi je jako važno da vam kažem. Pazite, tužilaštvo i sudstvo nekad ima vezane ruke neadekvatnim zakonskim rješenjima. Ali ono što je neoprostivo i što je za mene neoprostivo u rangu tog silovanja ili bludne radnje jeste da oni imaju trend davanja preblagih kazni. To su razne oslobađajuće, uslovne kazne, pa onda ovdje imamo neke zatvore od mjeseci koji zapravo u kući tog počinioca, vjerovatno korišćenje ove nanogice. A da ne govorim o tome što je Kristina na početku rekla da apsolutno nije zaživjela ova mjera praćenja. Ako se opet i treći put vratim na definiciju pedofilije, praćenje pedofila mora da bude doživotno. Jer samo to vam može donekle garantovati sigurnost da neće biti povratnika i da neće. Ja stvarno mislim da mi nismo, nažalost, svjesni šta se desi djetetu koje prođe bilo koje djelo protiv polne slobode, a kamoli silovanje. Kristina, na I to kraju, je nešto što je za čitav život. To dijete živi, osoba kasnije sa to ne znači da osoba neće da preživi. Osobe nalaze svoje strategije preživljavanja. Najveći broj njih nikad se nikome ne povjeri. Ali ima i onih koji dođu do samoubistva. Ima onih koji zatraže psihološku podršku i osnaže se. Nekad upravo takve regrutujemo ili regrutuju se sami da pomažu drugim žrtvama i to je sjajno. Meni se, u stvari ne čini mi se, nego evo da kažem ekskluzivno, mi idemo prema našem Ministarstvu pravde sa rješenjem koje bi možda moglo da pomogne da pravda bude zadovoljena. A to je da se ova donja granica poveća. Kad već oni imaju stalno ovaj trend. I pazite, još i nešto nevjerovatno koliko sudije na ovim slučajevima traže olakšavajuće okolnosti za počinioca.
te nije ranije osuđivan, te lošeg materijalnog stanja. Porodični čovjek. Porodičan čovjek. Dešavalo se slučajeva malo da kažem, dalje u prošlost gdje su kao olakšavajuću okolnost uzimali i nacionalnu pripadnost ili vjersku pripadnost osobe, pa da ne ispadne da država nešto ima protiv. To su strašne. Znači, a ko je odbranio dijete? Ko je odbranio porodicu koja zajedno sa tim djetetom prolazi traumu i koja se pita da li sam ja sposoban roditelj kad nisam uspio i uspjela da svoje dijete da zaštitim nešto što mi je najsvetije. Dakle, mi idemo da probamo da vidimo da izmijenimo zakon u tom dijelu, što opet ostaje, rekla bih, i na obraz i profesionalni i lični sudijama i tužiocima da li će i dalje pokazivati ovaj trend minimalnih kazni. Ja bih pročitao jedno pitanje za vas, gospodine Lekiću. Kažu, ako je taj silovatelj u slučaju u kojem smo govorili dobio samo 7 godina, koliko bi trebao da dobije otac te djevojčice da je uzeo pravdu u svoje ruke i ubio tog čovjeka? Dobro, to je sad zamjena teza, znate. Znači, niko ne smije da stvar uzme u svoje ruke. Onaj ko uzme stvar u svoje ruke, znate i sami, imao dozvoljenu samopomoć u granicama nužne odbrane, krajnje nužde i eventualno nekih instituta koje prepoznaje krivični zakonik. Ako prekorači eventualno to, odgovarat će u granicama onoga što je uradio. Znači, ovdje u ovoj situaciji ja zaista bih da se ogradimo samog starta. Ja ne mogu da kažem da se ne slažem sa sagovornicima ovdje. Zaista su to teške stvari. I ja ni malo ne sporim da djeca, kada prođu to i kada izađu iz takve situacije, imaju dugoročne posljedice. Uopšte mi to nije sporno. Ja sam samo napravio razliku šta je u ovim situacijama teže. Ne daj Bože, ako to dijete premine, da li bi se isto tretiralo ili ne? Ako bi to dijete nakon eventualno preuzetih radnji silovanja preminulo, bilo bi kvalifikovani oblik teškog ubistva, pa bi lice odgovaralo za 40 godina. Znači, to je još gore. Ali u ovoj situaciji imate krivični zakonik koji kaže od 5 do 15 za ubistvo, imate od 5 do 15 za silovanje. I u toj situaciji dijete ima dugoročne posljedice, ali ja moram da ponovim, hvala Bogu, to dijete živi i ima mogućnost da se izvuče iz svega toga. A ove osobe nakon eventualno ispaljivanja hitaca u njegovu glavu više ne živi. To sam samo htio da kažem, a da je teško, teško je i da se slažem sa sagovornicom, slažem, uopšte im ne protivrečim. Koleginica je malo prije pričala sagovornice o tome da je kaznena politika blaga. Imate šaroliku praksu, imate praksu, evo ja sam dobio za klijenta 15 godina, smanjilo se na 7. U zadnje vrijeme je kaznena politika dosta blaža, napravila je vjerojatno lapsus pa je rekla da sudovi nekad oslobode. Naravno da će da oslobode kad nema dokaza da je neko lice izvršilo, još da ih tjeramo da osuđuju neka lice za nešto za što nema dokaza. Tako da sam zaista na istom fonu kao sagovornice, samo sam napravio razliku šta je tu teže pokušavajući da objasnim. Da li kad nekoga nema ili kad neko ima neke posljedice. Sa kojima, ako se, hvala Bogu, izvuče, može i normalno da živi, šansa mu se daje. Ako. Ja izvinjavam se, ja nisam napravila lapsus. Ja govorim o velikom broju slučajeva gdje se predmet završi time što se žrtva povuče zato što govorimo nešto odraslim žrtvama, ali o porodicama maloljetnih žrtava gdje se povuku jer je toliki pritisak na njih i razne prijetnje i pritisak time što se dijete retraumatizuje, stavlja se na stup srama i cijela porodica da oni negdje procijene da će možda pod znacima navoda lakše ili jeftinije proći u tom emotivnom smislu i svakom ako se prosto ovo završi pa neki on bude bez ove kazne. Ogroman broj je takvih slučajeva. Dakle, apsolutno nisam govorila u slučajevima koji se tiču eventualno nekakve lažne prijave ili toga da se nisu našli dokazi da se djelo desi. Gospođo Mihilović, šta je to što moramo da uvedemo kao prioritetne mjere radi bolje zaštite djece u ovakvim slučajevima? I još jedno potpitanje. Kakvu ulogu obrazovne institucije imaju? Kako vi vidite? Mogu mi biti. Što se tiče konkretno te, da kažem, edukacije, informisanosti, razgovora sa djecom, to je nešto i kada govorimo o roditeljima i kada govorimo o obrazovnom sistemu i kada govorimo generalno svima onima koji komuniciraju sa djecom, naravno važno da prepoznaju, da znaju šta je to nešto što
ne bi smjelo da im se dešava da razgovaraju sa roditeljima, da imaju otvorenu komunikaciju, da mogu da prijave i tome slično. Znači, to apsolutno je neophodno da postoji i da se maksimalno svi trudimo, a kada govorimo o ovom online svijetu, da i mi kao roditelji mnogo više to pratimo, da bismo, evo vidjeli ste i nedavno, a već neko vrijeme se i u medijima pojavljuje ta priča globalno, a i u Crnoj Gori, imali smo takav slučaj konkretno u Crnoj Gori, da kroz neke igrice kao što je Roblox se upravo ovakve osobe vrlo lako odlučuju na stupanje u kontakt sa djecom i da onda ih zloupotrebljavaju na taj način. Dakle, tu moramo biti predostrožni i kada je obrazovni sistem u pitanju i kada su porodice u pitanju, da ih maksimalno informišemo, edukujemo i zaštitimo. S druge strane, uzaludno ćete vi sve to da radite ako vi nemate adekvatan odgovor institucija sistema. Dakle, džabe ćemo mi da razgovaramo sa djecom, da pričamo sa njima kada im se tako nešto desi, čak i onda kada budu maksimalno zaštićeni, neće dobiti adekvatnu zaštitu, ne uvijek, naravno, ne mogu da generalizujem, ali može da im se vrlo lako desi da neće biti adekvatno zaštićeni u državi Crnoj Gori. Odnosno da će im se dešavati situacije da ih neko ispred škole mami, pokazuje im fotografije, snimke na kojima su pornografski sadržaji i da za to odgovara tako što bude čak uopšte ni neosuđen jer je uz pomoć svog advokata uspio da izigra cijeli sistem i da se ne pojavi nikada na sudu, odnosno da i za to prekršajno gonjenje u tom trenutku koje se desilo zbog nepojavljivanja i nemogućnosti da ga pronađu, taj slučaj zastari i apsolutno ne odgovara. Dakle, to su situacije koje se u Crnoj Gori dešavaju. Dakle, dešavaju se takvi momenti koji šalju izuzetno lošu poruku djeci i mnogo su važni da se ne dese, nego ovaj prvi dio priče koji, kažem, mora da postoji, moramo ih edukovati, moramo razgovarati sa njima, moramo ih zaštititi, ali ne smijemo doći u situaciju niti kao roditelji, niti kao nastavnici, niti kao bilo ko, da ne možemo kada se tako nešto desi da odgovorimo na to što im se desilo i da ih zaštitimo. S druge strane, kada govorimo o obrazovnom sistemu, ono što je važno da napomenemo je da je sada u opštem zakonu o obrazovanju, nakon slučaja koji se desio, o kojem je cijela Crna Gora pričala proljetos, odnosno slučaj Sare i svega onoga što se njoj desilo sa njenim bivšim nastavnikom, odnosno profesorom, da je izmijenjen opšti zakon o obrazovanju i da sada i obrazovne institucije imaju mogućnost da kada se pokrene postupak protiv osumnjičenog, taj nastavnik bude suspendovan do završetka postupka kako se ne bi dolazilo u kontakt sa njim u toku školovanja, odnosno u toku nastave. Ja bih samo za sekund pitao gospođu Perović. Vi ste rekli da imate projekte na kojima radite kada je u pitanju edukacija, možemo slobodno reći, mlađih ljudi kada su u pitanju ovakvi slučajevi. Tako je. Ja bih ipak na prvom mjestu istakla naše savjetovalište koje je potpuno besplatno i ono može da se koristi dok god je osobi potrebno. Mi tu radimo sa mladima, ne toliko sa ovako malom djecom, ali od 13 godina pa na više svakako i pružamo podršku, psihološku podršku i njihovim porodicama. Dodatno nešto što i Prima i Udruženje roditelji rade kad god ima uslova za to jeste program UNICEF-a Brižne porodice koji jedan od ciljeva imaju upravo prevenciju seksualnog nasilja. Jer onim što roditelji i njihovi tinejdžeri ili mala djeca tu nauče jeste da odnos u porodici bude pun povjerenja na taj način da dijete prije saopšti što mu se dešava. Čak i onda kad je počinilac neki član porodice. Dalje, mi smo na poziv UNESCO-a, UNICEF-a angažovane da napravimo 3 digitalna sadržaja za jednu platformu, sjajnu platformu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija koja se zove Digionica. Tu se nalaze različiti sadržaji koji su namijenjeni od stručnih službi u školama, prosvjetnim radnicima, također đacima i roditeljima. Mi ćemo upravo raditi za ove kategorije. Jedan od njih je i jedan film koji treba da pokaže kako roditelj ne treba i kako treba da reaguje kad sazna, kad mu dijete saopšti da je žrtva u ovom konkretnom slučaju online seksualnog nasilja. Ono nije zanemarivo, nekako apel na sve, posebno roditelje, da ne misle da je dijete nije ugroženo zato što se nasilje dešava online. Međutim, ova djeca jako pate, vrlo često su ucijenjena raznim intimnim snimcima koji na taj način nastaju i opet kažem iz iskustva i savjetovališta znam koliko ozbiljno razmišljaju o samoubistvu, samopovređuju se, izoluju se, zapostavljaju sve svoje obaveze, a mi moramo prosto biti tu za tu djecu na svaki način.
Još jedna stvar, kada jedno dijete koje je bilo žrtva seksualnog nasilja čuje da je njegov nasilnik dobio 15 godina zatvora pa mu je smanjeno na 7, pogotovo malo dijete ima psihološki mehanizam po kojem počinje da osjeća ogromnu krivicu zašto je uopšte i počinje da sumnja da li je zapravo ono krivo ili nekako doprinijelo da se ovo desi. I tu traumu treba da rješavamo, tako da je jako, jako opasno govoriti da treba razmisliti koliko su ove kazne previsoke i ne smijemo se hvaliti, to je apel prema institucijama, tim rasponom koji imamo, stalno spominjati kolike su na gornje granice, a zatvoriti oči da u praksi mi imamo potpuno suprotnu situaciju. Evo, gospodine Lekiću, nakon odslužene kazne, da li mislite da treba proširiti te obaveze provjere prije svega kad je riječ o radu sa djecom? Da li ti prestupnici, ne znam da se tako izrazim, mogu raditi sa djecom ponovno? Pa mislim da su oni diskreditovani za cijeli život da preduzimaju bilo koju radnju odnosu na djecu. Sama ta presuda koja preko 3 godine bude, ona ne izlazi iz kaznene evidencije i svaki poslodavac prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno prijave toga lica na neki konkurs da se zaposli, već njegov izvod iz kaznene evidencije vidjet će zbog čega je on osuđivan. Samo to će biti dovoljno da to lice ne može da zasnuje radni odnos u određenim institucijama gdje, a da ne kažem da je ono potpuno diskreditovano. Svakako, ako se zaista pravosnažnom presudom utvrdi krivica toga lica, smatram da to ne bi trebalo da bude slučaj i da ne bi trebalo da ima kontakt sa djecom bilo kog uzrasta, pa čak ni sa starijim maloljetnicima. Tako da saglasan sam s tim, to nije sporno. Ako eventualno se radi o licu koji je specijalni povratnik pa je imao nekoliko ranijih osuda, tim prije, a dovoljno i jedna. Dakle, kao što sam malo prije rekao, te baze podataka, o čemu malo prije pričamo, negdje zamjenjuju se institut rehabilitacije. Vi imate po krivičnom zakoniku mogućnost da nakon određenog vremena kazne zatvora 3 godine se rehabilitišu. Ali ste i sad kada poslodavac izvuče iz kaznene evidencije, vidjet će da je to lice ranije neosuđivano. Ali kroz taj sistem, kroz tu bazu podataka, to ostaje gdje ostaje. Tako da ta lica zaista mogu da rade neke druge poslove, mogu da preduzimaju određene druge radnje, mogu da eventualno potraže pomoć ako im je pomoć potrebna. I u tom dijelu zaista treba da se preduzimaju stvari na taj način. Nadovezat ću se na ovo. Zaista sam malo prije slušao sagovornicu jednu i drugu i one kažu da se dosta se pažnje posvećuje i medijski i ne znam, i kako to utiče na djecu. Mislim da djecu treba zaista izolovati od toga. Da li će dijete da shvati da je neko lice imalo 15 godina pa je dobilo sa 7 pa će to da utiče na njega i na njenu krivicu. Mislim da bi njih trebali da izolujemo potpuno iz toga i sva ova priča koja se dovodi, neko sagovornica je rekao, oni ponovo prolaze kroz tu viktimizaciju. I sad zamislite, organizuje se bilo šta, ide se javno, agresivno se ulazi u to, oni pokušavaju da zaborave to. Shvatam ja i intenciju toga da se utiče na državne organe, da zakoni nisu dobri, da sudovi ne rade možda kako treba. Sve shvatam i sve podržavam, ali djeca moraju biti u prvom planu. Čak imate i određene odredbe zakona o krivičnom postupku koji kaže kada dijete da prvu izjavu, ne dovodite ga u sudnicu ponovo. I u velikom broju slučajeva se primjenjuje Istanbulska konvencija kada tu djecu branioci ne mogu da dovuču u sudnicu da ih unakrsno ispituju. I to je jedan vid na kojim se oni štite i sva moguća priča, involvacije i bilo kako posjećanje u vezi toga smatram da na njih samo štetno utiče. Tako da zaista trebamo da radimo prvo i na edukaciji, i na pomoći, i na savjetovalištima, i na svim mogućim stvarima, a ne da stavljamo stvari što vele kao na trupac. Ovaj je dobio 5, ovaj je dobio 15. To se za djevojku desilo i ja smatram, nemojte ko poročno da me shvati, njoj u krajnjem nije ni bitno koliko je ovo lice dobilo. Njoj je bitno samo da se to procesuira, da se to lice skloni i da ga više niko u životu ne vidi. A ona uopšte ne razmišlja o tome da li on dobio 50 godina, 100 godina, jesu li ga oslobodili, nisu li ga oslobodili, samo da nikad više ne dođe u kontakt. Doći će poslije 7 godina. Tako je. Poslije tih 7 godina će da doći. Tako da za tako malu kaznu će ponovo da ga sredi. Nikad vi ne znate što će biti, ko vas može iza ugla sačekati i mene i vas i djecu. Tako da ja ne bih tako ni generalisao, ni pričao hipotetički. To što se desilo u tom slučaju i u drugim slučajima, dosta sam slučajeva takvih branio. Nisam samo taj, mogu slobodno da kažem. I prekršajno i krivično, to mi je posao.
nije mi specijalizacije, to specijalizacija mi je nešto drugo, ali spletom okolnosti se desilo da imam neke klijente koje to branim. Desi se, vi ne znate kad neko upuca nekoga da ga sutra neće ponovo upucati nekog drugog. To su jednostavno situacije sa kojim svi živimo i policija ne može ni preventivno da djeluje, ni tužilac, ni policija da eventualno predviđaju nešto što će neko raditi u budućnosti. Ja sam na samom startu i rekao, ako je to lice izvršilo određeno krivično djelo, ako nema neku psihičku bolest, kao što je govorila sagovornica, da je zaista sklono da to ponovo radi, možda ga više nikad ne vidimo kao počinioca krivičnih djela. Gospođo Mihajlović, rekli smo da imamo 114 lica na ovom registru, međutim od tih 114 lica nije zabilježen jedan tretman liječenja kod nas samih pedofila. Koliko bi na tome trebalo da radimo u tom smjeru? Pa mislim da je Aida bolje će reći za taj dio priče kao stručni radnik, ali mislim da mi nemamo te tretmane za sada. Ministarstvo zdravlja je najavilo, vidjela sam prije neki dan u medijima, da priprema i zakonski okvir za to, odnosno propise koji će to regulisati i usluge koje će biti dostupne, tako da se i taj dio priče tek očekuje da će da se desi. Dakle, nema te vrste podrške, tako da kažem, mada mi je strašno teško da ne želim stvarno da me neko pogrešno shvati, ali teško mi je da govorim i uopšte saosjećanju i bilo kakvoj vrsti podrške za takve osobe. Ali naravno da treba da postoji i da institucije sistema treba da obezbijede, jer opet možemo i na taj način da utičemo da se sutra neće odlučiti ponovo na tako nešto. Tako je, ali ponavljam, izuzetno je važno da za djecu postoje podrška psihosocijalna, besplatna u svakoj od opština i za njihove porodice, jer nažalost dešava se svakodnevno kada prolaze kroz ovo, dakle nemaju kome da se obrate i da nemaju mogućnost da dobiju znači i tu vrstu podrške. A za kraj, gospođa Perović. Gospođo Perović, evo, kakvu ulogu konkretno evo vaša nevladina organizacija ima za podršku žrtvama nasilja? Pa mi se unazad 15 godina bavimo prevencijom, onda smo neposredno pred koronu prešli, da kažem, i u intervenciju. Pomenula sam savjetovalište, pomenula sam rad sa prevashodno mladima, ali i djecom i njihovim porodicama. Međutim, mi mnogo radimo upravo u okviru programa prevencije na edukaciji. Imamo veliki broj edukovanih mladih, to su vršnjački edukatori i edukatorke u svim opštinama u Crnoj Gori, koji dalje kroz ove lične kontakte ili neke radionice koju rade u omladinskom klubu, u omladinskom servisu, u svojoj školi, nekad na času odjeljenske zajednice ili za đački parlament u svojoj školi, održe jedno informativno predavanje. To uvijek prati jedan edukativni, a vrlo atraktivan materijal. Pravimo razne stikere i brošure koje zadnjih godina upravo prave ovi vršnjački edukatori. Oni jako dobro znaju jezik svojih vršnjaka i u odnosu na mene su mnogo bolje i informatički potkovani, prate društvene mreže i onda to inkorporiraju u ove materijale, tako da mladi čim to vide brzo prepoznaju o čemu se radi i prime lagano tu poruku. Sa druge strane, mi smo radile i obuku školskih psihologa i pedagoga prije 1,5-2 godine i nastavit ćemo sa tim. Naime, upravo zahvaljujući medijskoj pažnji koju smo imali zimus na nekim od slučajeva, pozvani smo od strane UNICEF-a i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da kreiramo program obuke za prosvjetne radnike, ali će on biti namijenjen sa manjim izmjenama i za direktore i direktorice škola i za đake. Da bi ovaj program obuke počeo, prvo je neophodno da se napravi valjan protokol o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja u školama, njegov izrada u toku i ja sam članica i te, da kažem, radne grupe. Tako da ćemo na ovoj obuci, osim toga da približimo šta to stvarno iz ugla žrtve jeste seksualno nasilje nad djetetom i mladom osobom, veliku pažnju posvetiti o tome da ljudi u prosvjeti nauče kako da primjenjuju ovaj protokol. Nadam se da ćemo time apelovati i na savjest da oni koji vode ove institucije ili su na bilo koji način na mjestima odgovornosti ne budu na strani počinioca tako što zataškavaju slučajeve. A toga smo, kao što znate, imali. Vjerovatno imamo. Neki od tih slučajeva su završili tako što su obustavljani jer ova djela nisu bila zakonski, nisu bila u krivičnom zakoniku u vrijeme kad su počinjena i nastupila je zastara, međutim mi dobro znamo što se desilo.
Mi smo došli do kraja kraja naše naše teme jutra. Hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala i od mene. Hvala vam. Mi ćemo napraviti kratku pauzu, a nakon toga slijede najvažnije vijesti.